کلیم، مرش، خالی، خالیچه، بر. هرچی قاس ناوین جودا خویا بکن جی به همان نرخی لبر چعوانه. هنجاران لمالک دبه پیدویا مالیان، هنجاران دبن کونی کوچران در رنگ خود دیار دکه. جارجاران جی لدیوارک کوناره دالقان دیم دبینن. وقت دیاریک، وقت دولمندیک. او خالیچه این کج دستین قدر بلند درکتنه. دیروکا مروواهیه ده گلک نرخنکو جبو گلان آنجی جواکان خودی جیه که قدیمن. هنر جی یک جوان نرخانکو ده پیشکتن او به حزبونا جواکان ده هر تن بویا خودی رولک مزن. جبر ویکی اکو هنر وکی زمان آنجی ناسنامه هر تن ده مالباتا چانده جیه خود گرتیه او وک باسکه که چانده هاتیه دیدن. اردنگاری مزوپوتامیای جی یک جوان ناونیشانه کو به دولمندین خوین هنری دیروکا شهرستانیان ده خودی جیه کی تایبته. به تایبت دوار هنرین دستان ده اف اردنگاری وک درگوشه که بی سر و بره. ام دکارن ناوین هزاران جورین هنری بدن کو 1000 سالن رنگ ددن اردنگاریه. لیبل رنگ ولات وی جاره وی جوار بحث برکان آنگو خالیچه هم بکه. آوه که زلال نایزانین کو برک کینگه لکیجان اردنگاریه درکتیه هوله. او یکی نشان داده کو خودی دیروکه که چقاس گونه. لبله لگوری لکولین زانیاران هری زده آسیا ناوین وک اردنگاریه کو برک درکتیه هوله نشان دادن. لگل آسیا ناوین و اردنگاریه پرسان لمزوپوتامیای جی خالیچه دوار هنرین دستان ده بویا خودی چیروکه که قدیم. دوی واریده ریا آرموشه جی ده پیشکتن برکان ده باندور کره. برکن کو لولاتین آسیا ناوین درکتنه به سالان نسر ریا آرموشی بونه پارچهین بازرگانیه. دما ام دکوین ناو نرخین هنری ین کردستانی خالیچه به تایبتین بالکشتر دکوین پیش بریمه. جدیروکا کونار حتی روژا ایرو کرد گلک تشتین خواه به خوزای آوا کرنه. یک جی چاندا کردان جی خوناندن خالیچه یانه. جی نرخه که هنری بهتر وک کونه شوپیه که قدیم جی آلیه گلی کردستانی و تی پیشوازی کرن. جی سردما اورارتو و آسوران حیانها ده هر کلین دیروکه ده وک هنرک دستان بویا پارچه که گرینگ آجیانه. پشتی که ولاتین لکردستانی به برکان را هفت ناس کرنه اف تایبتی به همان رنگی بردوام کریه. باش نایزانین کو برک کینگی بونه پارچه جیانا لکردستانی. لیبل ام دکارن بیجن کو پیوندی کردستان و برکان خودی تمنکی به هزاران سالانه. دوی رویتیا دمدریج ده برک دوار هنری ده پیشکتنه که بالکش بدستخستیه.
ev pêşketin ji cûreyên wê heya reng û şêwaza çêkirina wê di her aliyê de xwe didin der. Ji ber vê jî dema mijar dibe çêkirina berikan xaleke girîng a hunerê derdikeve pêş. Lêbelê di vê nirxê hunerî de ya ku derdikeve pêş ne tenê şêwazên çêkirinê û cûreyên bêrikan e. Dema mijar berik bin, pêwendiyeke nû bal dikişîne. Ev pêwendî, pêwendiya jin û berikan e. Di pêşketina çêkirina berikan de bêguman wekî keda jina keda zilaman jî heye. Lêbelê pantora jinan a li ser xalîçeyan xwedî cihekî taybet e. Di demên berê de çêkirina berikan wek karekê nav malê dihat dîtin. Bi gotineke din wek karê jinan dihat qebûlkirin. Wisa jî bû. Piştî ku jin hîn bûn çawa berikan çêbikin, di navbera jin û xalîçeyan de pêwendiyeke qedîm dest pê kir. Keda ku ji destê jinan derket, bû rengê berikan. Bu şêwaza çêkirina berikan û bi kurtasî ji berikan re bû nasname. Ev pêwendî di serî de wek pêwîstiyeke jiyanê derket holê. Ji ber li malê pêdivî li xalîçeyan hebû, jin dest bi çêkirina wê kirin. Çêkirina wê jî gelek bi zehmet bû. Hin ji wan piştî kedeke ku bi rojan berdewam dikir piştre diqediye. Dest bi rojan diçûn dihatin, çav değişiyan, lêbelê bi sebreke mezin berik kêlî bi kêlî dihat honandin. Ev karê ku bi zehmete ku wek pêdiviyeke malê derkete holê, bi derbasbûna salan ve veguhest hezkirineke mezin. Çêkirina berikan êdî ji pêdiviyê derket, wek eşqeke mezin bû parçeyê jiyana jinan. Bi vê yekê ji bo berikan jî pêvajoyeke nû dest pê kir. Di vê pêvajoyê de berik êdî bûn hevalên jinan. Di nav civakeke feodal de xalîçe wek neynikekê an jî wek rojnivîskekê lê pêşiya jinan ciyê xwe girtin. Roj hat jinan bertekên xwe yên li dijî ferasetên feodal honandin li ser berikan, roj hat xemgînî, hesret û evînên jinan bûn mijara çêkirina berikan. û roj hat jin xeyalên xwe kêlî bi kêlî li ser berikan nexş kirin. Ev hestên ku jinan li ser berikan nexş kirin, di warê hunera berikan de cûre û rengên nû afirandin. Cûreyên wekî çilgul, jîrkan, canbêzar, kesneker, şamarî, tilik, kevjal û geve ji cûreyên berikan tenê navê çend hebanin. Di çêkirina xalîçeyan de teknîkeke xwezayî bal dikişîne. Gelek teknîkê wê hene. Lêbelê di bingeha her teknîkê de jî şêwaza raçandina tevnê cih digire. Rast, çapût, kirkît û tevin cûreyên raçandina berikanên ku herî zêde tên nasînin. Li gorî mezinbûna berikan, çarçovaya raçandinê jî tê diyar kirin. Tevna wê çi qas mezin û fireh be, berik jî ew qas mezin dibe. Di raçandina berikan de her bendik an jî rîs nayên bikaranîn. Lewre divê rîsê wê gelek zexm be. Ji ber vê jî herî zêde rîsê ku ji bizinan tê bidestxistin tê bikaranîn. Di demên kevin de rengên rîsan ji nebatên xwezayî dihatin bidestxistin. Ji xeynê vê boyaxa bi navê îngoya ku ji Hindistanê dihat, di rengînkirina rîsê xalîçeyan de dihat bikaranîn.
Di bingeha pergala raçandinê de jî rêbaza sereke ew e ku bendê ku ji rîs de hat bidestxistin bi şêwazeke sîmetrîk li ser tevnê bêrêzkirin. Di vir de ya esas ew e ku ev ben bi şêwazekî du qat tê girêdan, qatek li bin, yek jî li ser. Hunera xalîçeyan li Kurdistanê hem pêşketineke berbiçav bidestxist û hem jî bû xwedî ciheke taybet. Hêdî hêdî eleqeyê balkêş li dijî berikan çêdibû. Çêkirina berikan, cûreyên wan, şêwaz û bendikên ku pêt tên çêkirin ji mirovan re bû meraqeke mezin. Ev eleqe hêdî hêdî mezin bû, rê li ber pêvajoyeke nû vekir. Pêvajoya bazirganiya berikan. Piştî ku li Kurdistanê berik bi keda destê jinan bû xwedî nav û deng, ji pêdiviyeke malê derket û wek amûreke bazirganiyê bû çavkaniya debara malbatan jî. Heya sala 1905yan berik ji bo Kurdistaniyan wek pêdiviyeke ji malê de hat dîtin. Ên ku çê dikirin ji bo li mala xwe bikarbînin serî li çêkirina berikan didan. Herî zêde jî ji bo malbatên ku jiyana xwe wekî koçer derbas dikirin pêdiviyeke mezin bû xalîçe. Firotina berikan wek tiştekî şerm de hat dîtin û zêde bi nirx nede hat hesab kirin. Lêbelê piştî ku bi saya keda jinan berik xweşikbûneke balkêş bidestxistin, eleqeyeke mezin li dijî berikan çêbû û berik li Kurdistanê derketin sûkê. Bi vê yekê ve bazirganiya berikan jî dest pê kir. Bi taybetî sala 1907yan duwarê bazirganiya berikan de dîrokeke girîng e. Pêvajoya ku bi vê salê ve dest pê kir bû pêvajoya naskirina berikên Kurdistanê. Xalîçe bêhtir bûn xwedî nav û deng. Wek xelateke giranbûha bû parçeyên mal û avahiyan. Ev geşadan bi xwara sektorek ji afran. Çêkirina berikan a ku ji bo jinan pêdivî an jî mijûleke malê de hat dîtin, hêdî hêdî di sektora kar de cihê xwe girt. Îro li Kurdistanê berik ango xalîçe wek nirxeke herêmî parçeyeke jiyanê ye. Rêbazên çêkirina xwezayê her çi qas ne wekî demên berî be jî hebûna xwe diparêze. Êdî zêdetir li kargehan bi rêbazên maşîneyan tên raçandin. Lêbelê hin herêman hê jî wek rêbazeke kevin bi keda destan raçandina berikan didome. Bi taybet li Wan, Colemêrg û Qersê raçandina berikan berdewam dike. Ev nirxa hunerî ya ku wek pêdiviyeke jiyanê dest bi rêvîtiya xwe kir, wê heya kengê bi dome nediyar e. Lêbelê em dikarin bêjin ku heya keda destan hebe û heya pêwendiya jin û berikan qes nebe, wê berik jî wek nirxeke qedîm, wek parçeyeke jiyana me bisekine.